Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanu maut ya iya teh. Berita duka telah meninggal dunia tadi jam 11, duka jam 12. Balik ya. Kalakuan si Sabram ya ieu mah ku aing. Kudu ontrok ya masih Sabram ya mah ya. Duka awewe, duka lalaki, duka heureuy, duka henteu. Da pokona mah duka teuing lamina ge sakitu anu dipihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haris Sabram kira-kira atuh seteh naon itu ya mana sih kira-kira apa aing warti masjid atuh mereka dicarikan semua tadi tuh warga tuh jadi rame kan itu balik-balik apa aing teh latih oh dodol bisa mau paham kan itu kan